Lakhang ko retrok Duar Baguri constituency ka parlo Daithor Dalamara Diring Kahora an Kacheleng Pet Atowar Duar Baguri Press Club abitungpen kahumridam Bangso kahumridam nang kok alam theke kedam tanga ningkan penlo Duar Baguri Press Club abitungpen humri bang thapu Lasipini humridam lo athema Duar Baguri 26 constituency ang kangpen Atowar kedam ke bang Kacheleng phun ke La Selunian pen Daithor Dalamara Diring Kahora an ke paplap plot ke bangso atowar hendo bangso atowar la ke PWD atowar lo sitame nonpu da atowar ki ikman un ilang lapen PWD along kachong datun bangphu choko mara tumta akam cheklem kle towar alangbung kahar nukta card bite anta dam chitorok anpin lo sitame PWD department atumta langding lapen dalamara PWD engineer budho deronta choko mara phan thangta puhai hesi langding Aciklo John Bang Kilongbom anong nam ke kichupa joya somsi paplang dep. Rada kisung ke pachichak aret lapen PWD office along sitame ada porphai kepen porphai krehini an dopo chitamrup titi. Tuwar kahino ke me lahai ke langdam de. Lasinon karbiang lo tanmas kansur pen dalamara PWD department along kachong datdun atuma phan poisa ke joy pachuaret puma. Jong si Duar Baguri 26 constituency arat aphan kaching hondo lipute Tuwar ki ik paselam non pusi hada kara pen sodak pen pachini po lapen PWD office tame por phai kreni pen lote ke bon lo kai kita tangte rat alam the arduik sina अब ये गांव का आदमी है ना टिपुजन का है। टिपुजन का है हाँ तो आप लोग जो देखा है ये रास्ता हम लोग देखा है बहुत खराब है हाँ सब खराब। लेकिन वो PWD डिपार्टमेंट जहाँ दलमरा में है ना क्या हाँ लेकिन वो लोग डिपार्टमेंट वो लोग काम किया है कि नहीं किया है। नहीं देखा है ना सार भी नहीं देखा है ना ऐसा रास्ता खराब है कितना साल हुआ है बहुत साल हुआ है। तो गांव रास्ता कैसा है एकदम खराब। तो अच्छा अभी आप लोग का जो गांव आदमी है आप क्या कहना चाहता है हम लोग का रास्ता बनना चाहिए। हम लोग तो वोट देते हैं ना कार्यालयों में वोट देते हैं हम लोग तो हम लोग का तो रास्ता अच्छा चाहिए। और बच्चा लोग भी चलना नहीं सकता है। अब तो बरखा है तो पैदल में निकलने से तो बच्चा लोग तो पर गिर जाएगा। तो ऐसा हम लोग को तो बनाना चाहिए रास्ता। गाँव सब रास्ता भी कोई हम लोग का वो जो पत्थर रास्ता है ना वो जो डाला जाता है वो तो एक बारे खराब है। वो भी खराब है हाँ गाड़ी भी चलाने नहीं सकेगा बाइक भी चलाने से पैदल भी चलने नहीं सकेगा। जाने से मुश्किल होता है पैदल से मुश्किल होता है। जो हम लोग डाला मारा जाता है जो हम लोग टिबिजान से वहाँ गणपत बस्ती जाता है गणपत बस्ती से हम लोग टिबिजान के वहाँ से एकदम बिल्कुल आदमी भी चल के जाना नहीं सकता है। इतने रास्ता खराब है इतने खराब बहुत खराब माने एकदम खालबाम एक इतना बोका आठू बोका तो साइकिल कहाँ साइकिल गाड़ी तो कुछ नहीं जाता है ऐसे चल के पैदल जाता है। इतना हम लोग क्यों अभी वोट तो सभी आदमी दे रहा है तो हम लोग को सोचता है कि वोट देने से हम लोग को कोई रास्ता पुदरी घर द्वारा सब अच्छा होगा अच्छा बनेगा इसीलिए हम लोग सोच के वोट देता है। लेकिन वोट लेने के बाद में हम लोग को कोई काम नहीं आता है कोई काम करता ही नहीं है कोई अभी देखने के भी नहीं आता है। रास्ता इतना खराब है लाइन रास्ता इतना खराब है ये PW रास्ता इतना खराब है बगान का जितना वो हम लोग का जो लाइन है लाइन का रास्ता कितना खराब है। बाकी जगह में देखता है हम लाइन का रास्ता कितना अच्छा सुंदर से बनाया में बहुत रास्ता है हाँ जो रोड में भी ऐसा हालात ऐसा ही है क्या ऐसा है देखा है क्या ना काम सब रास्ता ये ऐसे है कहाँ रास्ता कब बनाया है रास्ता कोई जगह में नहीं बनाया ब्लैक टॉपिंग कहीं नहीं देखा है ना कहीं कहीं भी नहीं देखा है ऐसा रास्ता देखा ही नहीं है हम लोग ये करबेलम यहाँ में। तो अभी जो आप पूछना चाहता हूँ अगर वो लोग ब्लैक टॉपिंग जैसा से नहीं बनाया तो आप लोग बीजेपी के लिए आप लोग वोट देगा क्या वही तो बीजेपी के तो वोट दिया लेकिन हम लोग सोचता रहा कि बीजेपी के वोट देने से अब इतना सब जगह में आपको हर जगह में तो ऐसा नहीं होता जगह जगह में तो बनता है लेकिन हम लोग कार्बियालंग में इस तरफ में कोई जगह में नहीं बनता है लेकिन प्लेस में जहाँ तहाँ बनता है देखता है हम लोग लेकिन कार्बियालंग में तो कोई जगह में नहीं देखता है। कहाँ देगा ऐसा में तो नहीं देगा ना कहाँ देगा वो तो हम लोग का अब गांव का रास्ता खराब है PW रास्ता खराब है सारा रास्ता खराब रहेगा तो हम लोग कैसे करके वोट देगा वो तो नहीं देगा नहीं कहाँ देगा हम लोग का कोई ये नहीं करता है तो कहाँ ले वोट देगा। ठीक है Dibuarong supi LIC pen panbari traffic point along traffic police atum methang asai kacheklem kepang krea jok lapen no parking po adim ke parking det mate ke pasang kok ajok ke pasang kok ahem konglong apan
kidam bom arlong kar thang dumper truck patong tikang der. Karbi anglong angkang pialong gari motor aphai ki ong nai mate kachingkin nai adim pulote dipuarong sopi hanlo. Lason si dipuarong sopi along gari motor kibinang jiadim lapen kibinang ni adim tar pangthek mate no parking asimbur sita tar ponlo. Bonda ki ong dung atum aron ki kroi kri pen no parking po adim ta ke parking dera jok doar gari motor kachehelat sung pik ason si thek ponlo. Lapen ke dam tanga pora hutse tame kache tong se tame apatai batai lo. Laso along toar kachingkin lapen no parking ai hui kelang dun chariji aphan pura traffic police se tame bipon lo. Bonda kupi kosolo ne traffic police atum adung het sita no parking atheng no along gari ka pasang kok ajok long nit pen arlong kiwan bom ihum dumper truck registration number AS24 AC1279 lapen no parking along ke pasang kok Wagoner registration aphai AS02 AD7994 aphan patong tikang dera jok dumper truck ate war lapen Wagoner ahem konglong ahem phuatum hin lam chitor ko pen puthop hin angbong lam the chepakeng thudo Wagoner ahem konglong ahem phuatum hin lam chitor ko pen puthot hin angbong lam the chepang sam pondo Tang te dumper truck kate war abang pupen perangke thengnu kaning je poralam the arju ponsina. News Desk Report TK News. Bini ne anang tum ladak gari asapso chitong chet posi garjulong si lasong bong komat si kechok che ko pia posi ketong long chet la. La bangke nili tu mangke bang lah Angka nili tu mangke mana ladak tua tami bihek mati. Tua tami bihek aku ke lapu tami lason tulis tami fini lason bil hai. Masih ke turning thanung i masih 2 o'clock lason ya liga. Alang ni mana pasang bang ta mana no parking lason se pasang hai. 2 o'clock lah ke mana ni tuan bang ke mana son naik ya lah hai. Nili tu mangke munai pini son se naik pula ya. Oh paisa nahi butang nahi Son se naik pula. Ada tangke la no parking bodi में la juntu traffic police तुम ला तुम दो मा बेनदा Traffic police tu mangi dulu. Traffic police tu mangi dulu kira tu dah nang lang nonprong ya lah hai. la no parking along gari bi kok anda thang da pupen ma. Nale tum bhan basi paisa na pinai pura hai. Ini kalau police tu memang semani cerap pula ya tu. Cerap pula dan ini tu mangi. Aku nak thay udah deh ini tu mangi. Mana kicok je ini tu kali hai. Kicok je kalau tu log tami satu mangi. Ada lah police tu tami cerap lah ya. Ya ini tu orang sih mana bisa nanti ini mulai ini maksudnya lah ya. Mali mela penaliku Nilimen mangke josong dan nilitu bang ikut apa ini josong mangke dak lah long nit lah iri kecil long malah model release lah model release long mangke La so gari hem phu ko malik lo. to kari hampu bang ke long nit lah men mangke lah sumar pe iya So hormu nang tum la so long kunat pen kunat si pon lo. mangke nilitin ke long nit kan siwan Ke thok dam ke. ke dak lah pan bari hai Dikhu. lah non siam tuat munai bom hai si thok ben Kalau poisa na kaya mga traffic police nang poisa na pinay tong puma malik tong amalik masih Malik ba. malik masih amne men sini mala juntu gari na li patong gari amle men Dari amalik memang ke sini nih. Oh. Karbi ke karbi. Kan ya? Oh. Ke amen bang di sini nih. patong akhirnya tang wason dulu mah. Patong ke mana? Ane patong kali nang mana asal tuh dengan yom huruf pian melang ya. Huruf pian melang. Kelam si mana lan aneh sunai hang. kon lo nang hang Lah mana agari yang pu malu. alo kon lo nang hang Turi thom nih sih. Suri thon. Lah kayak kitong gak sabar lah. Telah angge dam dia lagi. Bisi bertami baru potok. Mahala arlu abor bertami rorida lang. Abor bertami rorida lang. Kenapa kota rorida lang? Konsilo lah mela. Lah mela sih tinggal nang kini jalan है. Cok deh bangge hala है. Main ini tuh hasil cok sih naik kuat ya. अच्छा आया घटना से मिले तुम पता तो Kenapa lo? Kalau kami already di situ. Tampak lah ini situ. Mana pun car parking itu. Kalau benar like up lagi. अच्छा नो पार्किंग मालूम ना कोई नो पार्किंग है जब पुलिस बोले तो हम अपना नफी नहीं No parking aslo mo eh. Kahit ito aslo mo ito. Kahit tepat
আহি যায় মানুহক কৰিম বুলি নকৰে আপোনাৰ নাম কি আছিলে গোলাপ ফুল কি কৰে মই এতিয়া তাতে ফোন কৰিম আপোনাৰ কিমান বাজিৰ পৰা ডিউটি কৰিছে ইয়াত মই 8টাৰ পৰা আছো এতিয়া 8টাৰ পৰা আৰে এক্সিডেন্ট হোৱা সময়টো কিমান বাজে 12টা আৰু গাড়ী তাত থাকাটো কিমান দেৰি হৈছে এই নো পাৰ্কিং জাগাটো পাৰ্কিং জাষ্ট আহি ৰাখিছে হা মন আছিলে নেকি আপোনাৰ এই মনে কৰা নাই আমিতো হুচল মাৰি আছো এই নো গাড়ীবিলাক আহি পেলাই ওচৰত ৰাখি দিয়ে এখন কলে সিখন আহি ৰৈ দিয়ে এখন কলে সিখন আহি ৰৈ দিয়ে মানে ইফালে সিফালে কৰোঁতে আমাৰ টাইমটো এনেকে পাৰ আপুনি মানে আপুনি কোৱা মতে আপুনি চাইডৰ পৰা চাই কেনে হুচাৰটো মাৰি আছে লগে লগে গৈছো লগে লগে এইটোতো ঘটনা হোৱাৰ পাছতহে আপুনি কৈছে নহয় গাড়ী অলৰেডি মেইন পইণ্টটো ভিৰ হৈ যায় ইফালৰ পৰা ইয়াত দুটা তিনিটা গাড়ী এনেকে আহি থাকে ইফালৰ পৰা আহি সিফালৰ পৰা আহি ইফালৰ পৰা আহি ইফালেও গাড়ী পাৰ্কিং থাকে ইফালেও চুটি এটা চাইডত ভিৰ হৈ যায় অলৰেডি আমাৰ মানুহ দেখিছে তাতে তাৰ নো পাৰ্কিং জাগাটো মানে অলপ মাল কেইটা ওলাব বুলি তাতে ৰাখিছে অলপ 5-6 মিনিট মান তাতে থাকিছে এই সময়টো আপোনালোকে কিয় কোৱা নাই ইয়াত থাকিব নালাগে বুলি থাকিব নোৱাৰে বুলি কৰি আছো মোৰ লগত হয় বন্ধু আছে হা অলৰেডি এইফালে ক্লিয়াৰ কৰি আছো তাক ক্লিয়াৰ কৰি আছো হয় হুচল মাৰি আছো কেনেকে যাতে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰো আমি এইখিনি কৰি আছো যাতে কাৰো অসুবিধা নহয় আপুনি গম পাব টাৰ্ণিং পইণ্টতো হয় তেখেতে জাষ্ট আহি ৰৈছে তেনেকুৱাতে মানে ডাম্পাৰখন আহি গৈছে আৰু ইয়াত এবাৰ নহয় দুইবাৰ নহয় 2-3বাৰ মান হৈ গ'ল এইকাৰণে ইয়াতে কিয় কাৰণে এনেকা বাৰ বাৰ হৈছে নাই বাৰ বাৰ হোৱা কথাটো চাওক মানে গাড়ীৰ সংখ্যাটো বেছি হৈছে ৰাস্তা মানে ইফালে অলিগলি অলপ গাড়ী পাৰ্কিং চাৰ্কিং আপুনি জানামতে ইয়াত কি কৰিব লাগে আকৌ নহয় এতিয়া সকলোৱে নিজে নিজে জানিব লাগিব গাড়ীখন ক'ত আমাৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান হেৰি আছে জেগাত থৈ দিয়া আছে সেইমতে গাড়ী ঘোঁৰাবিলাক ৰাখিলে সুবিধা হয় ঠিক আছে মানে Nilip lapen doar baguria long eco sensitive kibiko aputak nilip arat ferangkia mai kepa. Tong sikot pen video korti tong pan kehangan kok alam ki abang ala pahelo kidam tangarni mukrang leng pura kumane ni cuma chini sampai itu karjulo abang ke JJM lo nggak jadi pusingnya tuh chini dah made itu marjudam lo sampai lah so menit kopi ko so nakam dong iklem nih bang kamathani nona bang ke doar baguri lapen nilip arat pan ki pasungji aking kam jalan jerong sini tuh kidam long si bang so sai long bang ke nih tuh ningwai pik lapen ning kakang pik lasi bangso media acha tai long pen pasing dagon lo je mukrang leng ko inu je mo je iya bang dorbaguri lapen nili bahawar phan eco sensitive zone kabona bori lada non la bangso eco sensitive zone ko amen pen dorbaguri lapen nili bahawar phan sina effect cengtang lo tasona ka effect ala ke depa bihar ikle matwa phansi labang so na effect ke cheng lo non labang so na ka effect alam bang na no santi ar lo matwa phan pe damlong le puibosi pe damlong adet ma lage eco sensitive zone ko jalan kum bonai tang lo lasi non eco sensitive zone ko amen pa na bangke lake lamso beli pusini tum koilamati arat la pen la nilibarat sameni tum chinida eco sensitive zone yung se alang par lolo bodante non kitchen abang ke lalo beha be par ikle matuman siksa tang lapen mo apia bange la dat degrum river busula degrum river ari ri ke do to phan la eco sensitive zone kalili atau phan non dala so along si alang tum beha be par don pasiksa kitchen ta la si bang solo ako lang tum non ateng si eco sensitive zone bunai bor ibom lang kunatante bang sorong phan ke penap pen ke muang long pen ke eviction ang jipota nimji hai lasi nitum rong arat pen alang ang iban gam je bang lalo lason rong arat to phat rong asor to phat ahem ki pri atama bang ke na claim ke dadang ji usini tum bang so chatai bang pang dak mon lasi krang bang sami alang iladak koilo mati mate nili bahawar long
nang dudun de pin pen konani angtan dokok pen eco sensitive zone puge kaning jera adalah ke lam kali nasi bang so alam bang ke lam kali dara pot si lang bang so alam bang ci enanji jong si bang so alam ci en e potante nito marhin ban same wrong marhin ban same alang panakang saya bang ke dona kok labang si nito ma kipudang antung lapen bang so long itelang mangalano nili bahawar lapen dor babri hawar long same konapsi eco sensitive zone kapurima konasi forest area kapurima konasi anclas kapurima la so ke survey bang ke forest atung stame isi responsible do busini tu cinidam lapen tum bujidam la si komane tangchi ne pinpen komane je ilo pomen pen amasi eco sensitive zone pu tok lo kama forest atung stame DFO pen jenglok kapre kacok kamarin stame bang eco sensitive zone lo pu tok lo kama ciprono serebrak po bang kene to bang ke da bang cidon tek athela bangso nili pusami alam theke sivet stame nili baha waralong rong kwan si doma bang kwan si doma don kwan si doma hala bang ti bucidam langji la sila kaddo kabe phanti pesung abdu kang hoy alama bang ke ni to marhin kana bang ke hoyo ne la pen la bang ke dum ining same ning tu klo la parang to pan pinrem lo la sila so mukrang la pan ke la bangso chatai lo bang pachini lo alang likuan si kabujida ma la so wadang ke aklong lile lo busini to alang pan kinrem lo la sela so aklong gilile lama pan ke alang li cien straksi la nili barat ko pan ke pesik saksi de japan bangso cha lo majuning rilo la singot ke cheng si bang lalo biha be par masa alang li pesik sak cheng la si mungibang hinang pina pangibang hinang bang ke rong arat ka do ka be hime jangre ki bi ki thi atung masik asik sak do kogji la sila so la bang ke alang li chicken sirarak na di pusing itu bangso cetai long pen cingir luar sana taksi bitor kaliuni hiri lapen merabiti la long thom area long stame latum dia po tum mining ke bibana jok se hala dak furbom mesin non puta hala dak supply bom lo la se hala pu bang sensitive area puri rema hala pu bang ponong la pu bang ponong le la taisi nito marida mimi nasi bang solo bangke dia po tungsi kapincong mek arong si nono bangke thaktuda nasi la so bangke ala tum nang humri de pinpen kiklem tawo bangke la bang chok chi popot si dia po tum dak chi bang pen kali kala na chini pen nasi ala tum la bangke klem nangji nasi non bang so a sensitive zone men pen koilamati dorbaguri la kado ka velo nakibon kla ka bangke dia po sami isi thetan artudo ugasi ni to bangke pudamo la sila dia po bangke ingkir klak taun la benbon klak taun la som sini tum cinidam athe ko people ma ke dia po mithang si approve di kali kalang alang li mithang si tokjer potsi la sodium bangke kali kusini to bangke pudamo la si kali pod bangke alang kalang puni de ji la sila so abangke dia po bang langdun cari pen inisiatif pen amithang architect pen bang thandok kalidat pen si amithang architect pen hadi maklong bang pen si so dim bang punang ji nasi dia po bang labang ke lang break nang ji mante akimilang amithang area che cover da un elang commitment si bang so kam ke claim bang sini tum bang ke arjilom na ko nili na pen dorbagri homosti arat doan tongsekot pen na so la bang so president kepan ko alam the punya karena ini kami lihat di sini loh dari ladak letar dong mate alang li mukrang le kes ke fiala maputak si sabsori itu kaniye hati sini loh si ladak mukrang le alang li jajem long jai alang li ladak nilib lapen dua bangkuria pan eco sensitive zone ko kapancong defen alang li karbing long pan kapalang dai pan salang li ani kehan lapen ladak kidu kelak arat to pan matha thepin pe alang li la boson keklen alang li kemisenakam alang li pan li tum lebang soram ke karbing tum lapen ladak bepar behalam ta la boson thakle nili barara tum akidu akisung chini nai athema ladak no sangti ke bon alang sinili pudami sangti ke bon ke eco sensitive
area ke bonang mabang ke dito udam de bos dame no ladak koila mati suke hola ladak lapen number ladak ki puri gaya tim anat jaga ki thi ni tum non ki do bol ke iko sa ti dun de ki do kali ni tum ke an class mi thang ka biang long long le chadi sini tum chidu te ni tum phang ko sona pasik sak ko pe po la ladak non la kene la bang so lam ke Diego sada kupia posi kelang dunedel nali Diego sada ki mila posi nali bangso a situation ka chili tu desi nali do joima la bangso bangke nali langdun nanji langdun par 60 lada ke eco sensitive zone ki puri do wildlife sanctuary puri do alang li tum long map avema map dujibo la bangso map tin alang tum peklang basi labang so case na lang to deng na ike immediately per labang so letter to prepare case pitan pen action to infit labang so kam claim digan na yepo la sini to hin tagi chuni ke la ladak ni to nili duar baguri ke kidu ke la kara to kobane santi chubur pa se asumar school chu padundo korane to pe hata to tasi asumar school chu padundo la an kachari ke ong la me kidu ke la arat ke ong telah puson nangai pon before behap nangai pon ke nangli mukrang leng lapen kene dia rosa nangai to risi ana ina to ni to ma ausuma to mana pacar di bahasa nan to ibu pinai josi bon lap ji putante kasi ni to hen pajolo nili to ahi mana choni ke lalo je before behap hanta ibu pinon lapen ako nilitum ladak nili dua baguri phang eco sensitive zone angkang mo na bi bidaje phang si na chunilo athemo future phang ini to suma to han atisung awai kang se ban people la ba sa kan bang piprai na po la hello nili arak amen pen nili tum pini tong sekot pen media bitu mapan ke phana ko lam thi ke la pusom lo kasi kedam tang porahut nilitum arjulong lo akihai ukrang leng JJM JE isipu alang li rongomang ke deitor usi chinidun la penol ke dobong ke tipu charjulong lasi alang li pen la non nilitum duar baguri la pen nilip hawat apan isi bang ke si la eco sensitive zone puat join pen litum la to ko we biara tum kidu along li kala along andame kajironga area sonse parlo that poson se litum jilong la kala bangso puthak guwahati high court along silang li case ki pidam pasar jilong la sila so join la da bepar behal tum tame penana ki sung sondu la pen litum ladak nili barat tum stame la bangso alam kar julong pen ni dupar piglo la pen ning kipung asong lo pinia bangan nili tu media la bangso press meet ke pa nang ko the bang ke la lo athe bang ke nili tum ladak nili bhavar bang ke nili tum ke kajironga area puri re la pen ke la bangso long mu nili tum apranga apa kisung ke doko ke asong nili tum ji thek lo athe bang ke ladak bang lik phelang ka to abe yong si tu eco sensitive zone mata area purilo putang te nili tu maphan mo ladak nili barara tum choklen thadama warsai la peng ta dog abe long le pata ki long ya tum antame ki long le jang ring la puson si thetan la sila bang so putha bang pe nili tum sodak pe lang phan pim ren lo la pen alang le phan stame nili tum ka dog abe dabilo alang le prap chin pe la so kes bang chi bi joji apa Yung siya lang li bangsa kes cibido de that pen mo pili tum nili barat duar baguri arat tum akar biara tum makisu punang ko tangte nili tum de duar baguri la pen nili barat tum paksi alang pana bangke tum action na ko alang li no hog le chipatunda no hog le dus tame alang li pan puthol tum nili barat pen duar baguri arat tum has tuning ri parpiglo prap jin pe la bangsa kes ki pia putha ka bangke cibido ji aphansi athe bangke itu ladak nili barat duar baguri arat stame iletum ladak jongsi forest area matang tela itu sensitive zone jongsi ke purilo
lalu botang te itu mi prang te bang di lang bang ke itu ladak akisum hektik bang itu cicat bang lo lapo se mo phi litum kar biara tum ke do ke thak bang kisum do ji ladak long le phala pota ke long ke phan kisum do la pen ladak forest area le botang te iletum da choklem chodama mo ve pa hat pen ka to oi banda itu mo phala ka to bala ka siksa do no lapo se la bangso ka de je phala bangso kisum iletum nili barak ke po de je phala bang ke nilitum pini ladak hamhanga song do an lapen ke itu rong ro basar kato ko vet arar tu pen piniapor bang so press meat por pen itu alang pan pachini kan to bang kelalo prap jin pen alang ila bang so ke chibidrono jong se chibidro de ko tang te mo pen itu pi puo son thot se ni tu war bang ri lapen ni ke barat tu tak pen nang li pan nang neps ni tu bang ke nang pan ang sai nang ko lal kasi ni tu akimba lapen ni tu non adiman bang kelalo itu mo bang ke labang so eco sensitive zone area bang ke gedam tang por hotame tumpuri re labang so area long parnu le la pen ke bang la por hotame parnu long le pusne tuma rap kan same dabi dolo la se ini tum la non ke dobom choklem chuda long le phelang ka do be kai tum ning samjin pen ning rong phun pen se tum choklem chuda nong lo pose mo phi labang so eco sensitive zone ke par lo pen aputha nilitum ra tum sum se nang ti la pen ini tum nili barat tame la bangso kisung bang pen tum pojok lo nangi pusin nili tum kado be kar biang lo rat la pen la bangso case ki pidang mukrang ingle jeje ma lo je i ke hai pan tame nili tum sodak pen lang pan pini la bangso media true pen lang pan nili tum dabilo la pen ke la bangso case ki pi dam puthak bang ke ini tum la forest range long forest department along DFO ke high kami alang li matha dam nang je polo pe matha nang je polo athe bang ke alang li overall responsible bang ke DFO ke high la bang so puthak alang li kun sai appen selang la bang so puthak alang li bang so case along kami hang nang je polo sedami lai ko alang li pen thang na ke hang ave la pen ni tum DFO ke high pas kami la bang so puthak bang ke nilitu bang ke ningduk jipak lang lo la pen alang lipan la bang so kesa puthak prap jin pen la mukrang leng jog jak alang ni la bang so kes ka chibidro dap je phanta ni tum puthot akut chuning ri thu boilo athe bang ke DFO ke hai la bang so aputhak bang ke diltum ladak nili barat non ke dobom tarbi raratum along bang si dang sar do sorkari sorkamando la perong de thegi ding tum do alang tum pencil la ka tu ka alam chingki chithan pe me pencil la haya alam mate la bangso sai ding nang je polo sidame no bang ke nili baral pen dor baguri ara phan thangna concern la pen ne tum phan alam nang ni pin pen alang li la bosola kam ke the mate ka biara kisum e prangalo ki pisum ya phan asai bang ke klem bang ke chok chip piklo posne tum pin relo lapo sini litum pini ningpung sepaklang lo nasi prabjin pen labang so mukrang ingleng bang labang so kes bang kacibi do dak je pas sini litum pini ladak koila metiarat la pen ni barat tum de ching rupet pen sini litum labang so press meet de tum hang ko